Tuhan, Tuhan kirim, aduh, Tuhan kirim. Ini koi. Sekali. Gue. Untuk siapa? Biar anjing teh. Geus kuy kayak nama bakal lagu lah cepat. Wanita. Kami ayo cepat tarang. Ya lagu iya ya. Oh kenteng lah. Ya. Bak perhatikan baik-baik. Dengekeun. Ya. Bak, naon coba? Naon ini? Anggitan ge acan atau mah? Apa? Lain aja dolan ini. Bener gak gitarna. Taruh lah. Ya sok naon. Nunggu. Nah jadi nunggu anjing. Pansia teh tadi kan ada goan. Oh gini. Sekarang deket cepat lah. Kela. Tebak lagu orang. Besok ini Orang kosong tebak. sih. Sarua batunya. Besok. Tebak. Ya, deken baik-baik. Sok lah. Jamrud, Surti. Lain. Nah, tuh. Metallica. Dah. Metallica nu mana anjing? Aisyah. Kumaha aing we. Sia kita di ngasal anjing. Kalentang we. Nah, teh paling cepat ya. Pesan anjing impas sakit eta ditu ketebak. Kan impas sia mah teh hutang teu naon impas we. Ulalala. Ulalala. Ula. Kunaon teh ditumpakan? Percuma nunggus ditumpakan ge sok naringakeun. Ulalala. 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 Uhuy. Anjay. Sia ka mana, Meng? Hilap kelepatan. Coba ngesaan rokok Pak Boy. Ya. Anjay, aspro sebatang deui di. Ampun. Oke lah, sebagian keur komen mereka mana gitu. Kepo banget sih. Songong anjay, Jakarta habis lo. Habisin gue sekarang. Bu, halusna ieu budak kumahakeun ya. Aing mereka apel kasih cinta. Cari gue jomblo mah ripuh geus ngagembreng. Ulalala. Si jomblo. Anjay. Edan. Poho. Poho. Nah, ini geus siapa balik deui? Hampura ieu. Aing teh poho. Teu boga kebogoh. Lebok.